Atongire baba kesiasa kuma kaunti ya Meru no betete na mbere kuromba ngwataniro gatigati ga atongire ba kesiasa muno ba kaunti na kinya ba thirikari nene anto igitaro nthe kwithero ni siasa ntheri bakuringa. Tushikane mikono kwa unyenyekevu, tukule tunda ile iko ya serikali kutoka kwa national government down to the county government. Ndibwire ukenda kwithira antwara kuina ndwa uyikaira rionthe mwanki ukiongela nku thaite itare siasa katukuromba riu thiri Meru County twiromba ngwataniro nondu mutuma twethingia uyu imwana wetu oethe tuori mama wetu ngavana no mami wetu twinthe twi Meru County kira tukuromba turombeni ngwataniro kira tongeria betu MCS na kuneana po ba deputy governor na ba mama wetu ngavana kwa turombe ngwataniro kenda mantu yomba kuendelea boya karoma ntomeria roi ende imuta kama tena kaboyu ya kuwethia mtorongi mwana sasa na Roma ukarta sauti njia cia kumbotete community okagita na kauna bwari ngikura ba kaunti Meru bori tugo chumerere kwina gikarobia mwingi ni ukuthira bagita moni jo kirinde turia barengenda kithithwa twa kwethira twena ikarobia public participation pia ntora mwanya kankwendo bodi atumire bweka kenda twethira turena mibango ya wetekaniria na twethire tukari urato bwi kwethira gukari kenda town inge municipality inge kinya twetwenda peya benchmarking toya nturene itukwendwa na rerie na kwina ruin annex tukeya tweli maoni yenu ira twita public participation tumbe kwithira tukiriukia kenda twambiriria ngui tukawingwira tukaruta Antonio Gato FM kumaburi ni nie Edwin Gatobu.